Nakon razvoda od poznate pevačice Dragane Mirković, s kojom je proveo 24 godine u braku, biznismen Toni Bijelić prolazi kroz teške životne trenutke. Pored razvoda koji mu je veoma teško pao, Toni već prije toga doživio bolne gubitke. Godine 2021. ostao je bez oca, u decembru iste godine izgubio i majku. Toni Bijelić često izražava svoju tugu zbog gubitka roditelja putem fotografija i poruka koje objavljuje na svom Instagram profilu, pokazujući koliko mu nedostaju. Prošlo je skoro 2 mjeseca kako je Dragana Mirković saopštila da njihovom braku došao kraj, što je za mnoge njene fanove, ali za širu javnost bila šokantna vijest. Brak Dragane Mirković, Tonija Bijelić, koji je trajao čitave 24 godine, bio je smatran jednim od najskladnijih brakova u javnom životu. Vijest o njihovom razvodu došla je kao veliko iznenađenje za mnoge. Pjevačica Sandra Rešić, ćerka pokojnog Nine Rešića, potvrdila da su i ljudi iz Draganovog bliskog okruženja bili jako iznenađeni ovom viješću. Dragana Mirković imala je blisko prijateljstvo sa Ninom Rešićem, Sandranim ocem, i često mu je pomagala. Sandra se sjeća kako je Dragana pružila ruku pomoći njenom ocu i kasnije pozvala Sandru da bude gost na njenim koncertima. Ovo prijateljstvo nastavilo se i sa Sandrom, koja ističe da su ona i Dragana u odličnim odnosima, često se čuju i razgovaraju o raznim temama. Dragana je vrlo otvorena osoba, naši telefonski razgovori traju satima, pričamo o svemu. Bez zadrške, ona je jedna prirodna narodska žena s kojom je lako naći zajednički jezik, rekla je Sandra. Toni Bijelić sada se suočava sa novom fazom života, pokušavajući da prevaziđe gubitke i pronađe mir nakon svih teških trenutaka koje je preživio u posljednjih nekoliko godina.